Bu Moskvada şu nerseni taksistler alıp atkan demiş ha? Kırgızstan'dan biz geldik ko, sen şerdesin ko. Özgün Batkin'e karap al. Men itmin. Degenin biliriz. Moskvadagı Universal'dın görmendar barsınlar mı? Assalamu alaikum bir tuğandar, kırgızlar degeli koyça kılım kartkan kırgız elin barsızlar mı? Саламатсыздар бе? Саламаттуу айымдар, мырзалар, ардактуу кары жаштар, кымбаттуу замандаштар дегеле Москва жергесине эмгектенип жүргөн биздин кыргызстандык бир туугандар, жалпыңыздар саламатсыздарбы? Тамашоо лигасы Универсал командасы. Assalamu alaikum Universal'dın Moskva'da duyarmanları kandayсыздар? Altayın sizlerge konser koyabız dep buna biz geldik. Kırgızstan'dan biz geldik ko, sen şerdesin ko. Şunu aytam da. Qaysı metroda yaşaytılın? Выхинода. O şetten geldin sen. Buna biz geldik. Buna Kırgızistan'dan biz 3 ağız geldik. Stop. Ay gelgenimizni buna aytıp büttü uje. Kim? Men de aytıp koyayım da kim geldi eken dep oylap, sen de şu yerde de oyla otaqtın. Ya az mındagılaylı, hem bular gülgönü geldi la çımdı. Az bular güldüröt dep geldi. Biz menen valizge çıkönü gelgen jok. Dayın salamlaşkandan başlap güldüre başlayız. Salamlaşkandan kantip güldürüyoruz. Kantip? Day, özüzge okşaş adamlar menen tanışıp salamlaşıp başlabaylı be. Özgü okşaştır mı? Day. Özgü okşaştır mı? Анда местный баштасын. Mesleği başla. Mesneyi. Assalamu alaikum. Үйленсе дағы өтсіні маға оқшап бойдық таялып жүрген жігіттер. Ne deyik? Şu söz bekar aytdı. Sen aya şu yerde oturadi. Oldu, sıraşa vereyim. Söz. Assalamu alaikum Akşoş Moskvadagı sportsmenler. Biraz turamız aytıp aldık uçu. Mağa okşap özünün sportsmen elestetkendir deş керек. Je bolbosa maga okşap zaldın aldından jönlü ötüp ketkenler. Şensep bolmagılı. Mışık mayga жетпей сасык дейт. Ova turla sen sasıksın. Men özüm okşaşlarım edi. Sen salamlaş. Assalamu alaikum. Mağa okşap mınerine kalvarlar. Yemi birinde жоқ болса мынерінде бар тура. Birinde жоқ болса мынерінде бар. Мынерінде жоқ болса мынерінде бар. Мынерінде жоқ болса мынерінде. Oldu? Мен барды sen көріп отырасың. Барды. Kalvar деп koysan öz düşün olat. Şu kalvarlar. Men uçuraşmay. Uçuraş. Assalamu alaikum. Meni görgönden keyin özünün sululuğuna Kudayga şükür degenler. Her bir üstün dağı görmandarız var eken. Koy. Şey aşk et. Her biri üzdük demesem komandanın görmandarı var. Her birinin var eken. Her biri üzdük. Her biri üstü. Ha işenmez. Hemen anlata vereyim be. Ha. Misal çekeden başlayın. Bizden komandanın krasavçıkı. Tayirbek'tin görmanдар var mı? Ya bu şeyde жүрүп tanış biliş bolup kalgan mı? Ушундай болду а? Ашкын ресторанга баргандар кол чабып. Misal için bizi tanımaydı. Ya tanıyışlar da. Tanımaydı. Her bir üstü vardı. Otmayayım. Seninkini sorap vereyim be. Meniki барбы? Var diye. Мен Bizden komandabыздın sportsmeni en genci tayı. Kursağı biraz çıkıp ketken. Oşense dağı öttü. Talantlı jigit Aktilek'tin görmanдар var mı? Tayırдын görmanдарынан 3 та көп экен меники да. 3 var. O 3'ü senin klastaşların.
Ama o kımbattар. Mına üçeğisi 6'da katı. Üçe 30 adırlıqtar. Sadıqtыкын қарап тұр lazım. Bunda görmany var. Смертельный номер ем başladı. Өлтіре тұрған номер. Сұрайын mı? Елден сұрайын mı? Өзі құник болса дағы, елдерге абдан жағымды маңай тартулаған ең талантты ойыншымыз Садық Дүнгермандар бар. Görman vardır var. Vardır var Görman. Sadık dese oğlu atma. Oşan aytsam ya. Айтсам ішемезің. Görmanlarım vardır var. Men de tanıyıp gene. Tayırdı da Görmanlar var. Ya айтсам ішемезің. Біздің төртеуіздіктен бар дедім. Төртөүстен Төртөүстен vardır var. Барды қызық бар да. Bilmey жүрер. Мен айтып қойғым. Soda. Men mınçalık kol çavat da oyladım. Men de oyladım. Görse son Айтып қойғым. Az. Arasan. Harap. Hayırdan başlandı koy beni. Айтып қойғым не? Nen? Қалыбектің Görmandары бар бі деп айтсаң не? Sen hem adam yaşı görüyor le. Ara. Sadık dese Hayırdan başlanıp bunda gelip durup senen büttü koy. Айтып өзің да Қалыбектің Görmandары бар бі деп қойсаң. Bak dostlar bu Kalbek. Arasan ey. Ara. Sadık! Sen вообще адам емеспісің ғой? Қандай түсінбейсің ғой? Вообще адам емеспісің. Adam ben. Тайыр! Ho dostum ho. Ya өзің айтып қойшы. Men ayt koy. Айтып қойшы. Boldu men ayt koy. Айт! Mına bizдің komandamızдағы Sadık adam емес. Men ayттым. Сілер түсінбегенді мына ел түсініп атады, ел түсініп атады. Мына! Ha? Ne oldu gitti? Ya rahmat ya! Ya bu ahmaktар! Şular men çempion boğam. Aka. Şunu düşünmeydi bunlar. Hurmatlı dostlar, biz Kırgızistan'dan geldik. Çok ısık salam alıp geldik sizlerge. Ha. Algıla. Anan Kırgızistan'da жаңылықтар болып атады. Жаңылықтар бірле жаңылық болды, ha? Бірле жаңылық өтеділе ұнай емес. Şu жаңылығыбыз şu өзгөн Баткенге қарап қалып. Koy. Mani örbeyiz. Özgün Batken qarады дейбі? Ha? Batkentер biz көбейіппіз. Өзгөн Баткенге қарады. Анан біз бұл жаққа концертке келіп атқанда, аэропорттан қырғыздардың жарымы бізді қолдап ұзатып қойды. Jarımı çı? Жарым яқтан тозып алдық мына отыр. Ha. Mına Tayır sen Moskvada жүресің ha? Ова? Ben bir nesi oku verim da. Neni? Şu Moskvada akçanın köşeden şıpırı bile tağıratmışsın ha? Murda oşандай эле, азырандай болбой калган. Bolbay kaldı. Yok. Azganda yok kaldı. Квартирада эле жата бересиң, орустар өзү шипырып алып кеп берет. Мә. Ошондой бу. Ошон үчүн бир квартирада 30 адам жашай берет экенсиңер да. Бөлүшөбүз да. Бөлүшөсүңер да, жалаң бөлүшкөн да. Жылдарыбызды билеличи, а? Той. Актылек, senin жылың ne? Men itmin. İt ekenin bilesiz? Жылыңы sorup atat mına. Men жылым ит. Ha жылыңдағы ит mi? Sahbeden yana kara. Жылыдағы özдағы. Oşonda sen kандай itsin? Men futbolmun. Жаман иттин аты бөрү басал дегенде futbol дейт. Sen futbol emezsin. Sen bayağında itsin. Bir ittin arkasından 15 de it erisi sürüyor koy. Oşonda en arkasında küçük emez, mışık emez, cünü ösüp ketken, münerne kana jabış koy. Keçine küçük sürüyor koy. Men onday arkada жүргөн itlerden emesin men. Men aldıda жүрgөн itlerden. Vallahi anday tura bez düşünmögülü o biri. Ekinci, üçüncü de жүрgön itlerden. Şunday desin. Kalbek. Na caman büyük çıkıt etkin ha? Kalbek. Senin жылың ne? Benim жылым koy. Biz uyduk biz. Ne gizim bunday karasan Kalbek.
Бүгүнкү залды жаркыратып айымдар көп экен, а? Ооба десең, айымдар көп. Мырзалар көп, Жок, бар, мырза бар эми 5-6та, бирок эжелери, карындаштар көп экен дейм. Мырзалар көп. Айымдар көп болуп турбайбы экөөң, зренияң начарбы? Урматтуу кыргызымдын билеги чоң патриот жигиттери барсыңарбы? Кыргызымдын кымча бел, сулуу, чийме каш, айымдары барсыздарбы? Кантсе дагы аман болуңуздар, ишиңиздерге ийгиликтерди каалайбыз. Универсал командасы өзүбүздүн тамашаларды баштадык. Балдар! Чоң рахмат, урматтуу достор, урматтуу жалпы көрөрмандар, биринчи тамашабыз мындай болсун. Аябай Часпик учурунда Проспект Мирада метродо болгон окуя. Кечиресиң, карындашым, карма олайынчы. Жыгылып кетпейин. Ай, байке, колуңузду алыңыз. Жыгылып кетем, тур. Неудобный болот, колуңузду алыңыз дейм. Тур. Байке, азыр 3ке чейин санайм. Эгерде колуңузду албасаңыз, 100ге чейин санап көрөм. Бойдоктор, жигиттер, мына бизге окшогон үйлөнгөн мырзалар барыбыздын эле башыбыздан өткөн окуя болуш керек. Бойдогу учурубузда сүйлөшкөн кызыбызга жолугушууга барсак, кичинекей бир брачкасын ээрчитип чыгып алат го. Кандайсың? Жан, жакшысыңбы? Жакшы. Брачкам болот. Атам кош берип да. Эң кичине дегениң ушубу? Эң кичине энебиз. Кандай красавчик. Жөн. Кесиресиң. Жөн жинди бу жездең болот, үй. Мен тишпе. Кичине эрке да, эрке. Атам эркелетип барат, тура чөн. Жөн дей. Жөн. Тура түшүнүп коем аркасын. Телефонго звонок келип калды. Алло? Ата? Хорошо, азыр кирем. Боптур. Жөн. Тура түшүнүп өтө эң кенжебиз да, себеби 3 кыздан кийин ушу уул болгон үчүн ата өтө эрке болуп калган да. Тура түшүнөм. Жөн дей. Жөн. Тура түшүнөсүң, а? Кам, майли. Вау! Опа, не oldu? Azıcık. Ne oldu? İçim orup atat deyip taşap çıkçı, ha? İçim orta bas. Чоң рахмат. Эми үй бүлө тууралуу тамаша. Үй бүлөдө болгон окуя, атасы, апасы, баласы. Мен апасы. Кайта. Ушул бала мени тартты да. Бул менин уулум да. Сурайм да. Кимдин уулу? Ата. Көрдүңбү? Атасынын уулу да бу. 9 ай мен көтөргөнмүн. Кимдин уулу? Апа. Ана. Бу менин уулум. Кимдин уулу? Ата. Көрдүңбү? Кимдин уулу? Апа. Кимдин уулу? Ата. Кимдин уулу? Апа. Кимдин уулу? Ата. Кимдин уулу? Апа. Кимдин уулу? Кимдин уулу? Ата. Стоп! Ата, апа. Мен болдум. Кыргызстанда өтө кооз жерлер көп, көрөбүз. Кыргызстандын бир жайлоосунда болгон окуя. Братан. А? Туалет каякта? Чоң рахмат. Улантабыз. Эми Москванын центринде болгон окуя. Братан. Таксисиңби? Ооба. Туалет каякта? Киши чоңураагы жок беле? Рахмат, концерт жагып атабы? Жагып атса болду. Биринчи жолу Универсал командасы мына ушундай убакытта толук курам менен сиздерге жагымдуу маанай тартуулап биринчи жолу толук курам менен келип отурабыз сиздердин алдыңыздарга. Assalamu alaikum Universal'dın çaldarının kıyarmandары. Canın ardı.
Mana Kalıbek'ten юбилей 99 yaşın Moskvada toskonu geldik. Hazır TikTok'a girsek Moskva City'nin altında her nerse ol biylep atışады. Bu yerde ata-eneler qarap koyboysыңар be TikTok'a biylegende. Uyat da ya, qarap koyboy. Ne? Ya айтып атса шығасыңар. Уялбайсыңар, чоппасаң ақсақалдар екеуің билегенде не? Уялбайсыңар екеуің, Ана не қылайын? Я үшеуіз билейіз. Қой! Ей, Қалыбек қана? Жақсы болсын қандай? Өтші міне қан есім бұзды. Ей, Қалыбек қана? Bu biri geren biri skleroz. Nasılsın tükür? Ne deyse? Kalıbek kana? Kayısı Kalıbek. Bu nerede kalı var Kalıbek? Nerede kalı var? Ya gelet hazır ayt. Gelet. Gelet. Ve Çaldar. Ha? Sana grupada söyleşkendey bazar uçar kılıp çıktım. Ya Çaldar. Ha? Sanağı süleşkende bazar uçar kılıp çıktın be. Hey, aytkanday sürpriz kılavuz. Kalıbek'te sürpriz kılavuz. Düşündün mü? Kalıbek'e sürpriz kılavuz be. Hey, mınanı sen karma. Hazır Kalıbek gelgende taginen buraysın sen. Tayır. Ne o? Ha üyleyim be. Mınanı üyle. Üylenmek kapı. Mınan öyle ettin. Mananı sen aç. Mına akmaktın uşunday kılışın bilip men ekon alıp gelgemin. Bol batko. Bola toşo sağa. Tayır. Hop. Mınanı karma. Nani karmayın. Unutup kalmagın. Betin emes. Asmanға atasın Kalıbek gelgende. Düşündün mü? Kaldı. Unutup kalmagın. Nani karma. Bunları mında kılasın karma. Bu yerden karmap durulum da burası. Mınağa açılat uşağa üyleysin. Meka. Beçi mi ne? Tacaçı. Giy mınanı başka. Mınanı başka giy. Başka giy. Başına giy de. Hey. Mınanday yerinde rezinkası var hele bu. Ha var eken. Kolik. Ha. Hey. Yaksıken buna. Kolik. Adamdın nerfin kaşaytıp büttün örgüye. Koykaysın mınan. Taştaçı mınan. Otur baldı. Toygasın örgüye. Ne var? Çokun baldı. Başın varıp da. Ha. Hem ne oldu? Davulene kıvenizi oldu. Davulene kıveniz. Batken'in uspakayı işi nasıl vayından vereyim be? Vereyim be? Toy kozdunlar men erteli öldürüp otur. Olğanınca Kalıbek gelse jön ele köterip koysalar boldu. Ne kılavuz? Jön ele köterip koysalar boldu. Dua kıl. Bire öldü be. Oğuzun soğukta senin. Dastorkonga dua kıl. Ha dastorkonga. Ha. Buna dua kılsın buna. Jakşı. Hey dastorkonga dua kıl. Yemi dasturkanın arka men ne dep dua kılay? Aytkanın yesin o men. Mayli onda. Tınçılık amançılık olsun. Jakşı günler köp bolsun. Bala çakan evre çevrelermenen tut. Hey dua kılmaysın mı? Bata kılmatmayın. Ket otasın mı? Çal. Dua kıl buna keti batıptır. Ayaka getete mi geldin alga? Aytkanın yesin o men. Ya geldi buna. Kalıbek geldi. Jaktın arma. Hadi be. Ya boldu. Başım patoloka çiğindirdi.
Bakın qandaysыңар, жақсыбы? Ne bu? Bu? Ha. Ne oluşu mümkün? Mesuve. Жоқ, Kelaç mı? жоқ, Kalaşma. жоқ, Mesuve. жоқ. Mersi kalaşma. Жоқ, Kelaç mesuve. жоқ. Anladın mı? Bu Moskvada şu narsani taksistler alıp atkanmış ha? Udobny ekan o'zi cho'ng. Bas otur. Otur. Ben tavuşma kaytam sana. Karma mınana. Karma. Aktilek. Topçu mına kaysı kolumda. Mına kolunda. Tav al diye. Молодец balada tav aldı. Молодец, sal көтерілді. Tavuşma. Азыр мен bir tavuşma қайтам. Сілер таба албайсыңар, бирілі ақтылек табады. Davay. Айтайын ба? Өзі біреу, көзі біреу, bu mine? İğne. Жоқ iğne емес бұл. Şivege. Жоқ. İğne. Tuppa tuра, таптың. Tuppa tuра. Молодец. Sen қиынсың да. Hey! Ben de iğne dedim ha. Sen o şaşılıktın iğnesini ayttın. Bu iğne cıptı ayttın ha? İğne cıptı ayttın. Yine ciddi. Rastırından katarıldı. Hiçine kaldı. Dağı hareket kığıla. Ya ben bir yergeci jön gelmedim. Ben bu yerge Ne geldin? bir çap geldim. 73. hayalim ap geldim. 73. 73. hayalim. Ayalın Kırgızistan'da kalıp caman kerkiredim. Çakırayım mı? Bak atın bas. Bunların rastırını yazın katarışın gerek. Tayır orkarak sen. Koy bir bilek kara rastırını yazın. Karak diyecek sana. Var var. Mene de turarıp mında kılar. Munalarda moynu mında ular. Olmaz mı? Muna ben bilip verem. Koy musun? Sen bilek. Ben bilip. O bilir. Hey! Katarıldı. Ha! Katarıldı. Bir ok çerez götürüldü da. Kanday çeyre? Ana biçin Sadık'tın nastrenasını götürdü. Hı. Sadık'ın menikin götürdü. Yerine ben o biçinin nastrenasını götürüp koyuşum gerek oldu. Onun nasrenazı kotarılıp durat daim. Bu oldu, normalde olup kaldı. Жақсы ба? Tamam. Adaşıp kalbız. Ondan adaşasın. Adaşıp kalbız. Ondan adaşasın. Sen buna çaşoğa gelip adaşasın. Bilesin be? Jönele adaşıp kalbız. Düşüp ketip. Ondan adaşasın ha sen. Ondan düşüp ketesin ha. Uşundayla düşüp ketip. Keçirip aksa kıldı. Ondan şundan girip çıkıp ketesin sen. Düşüp ketip abi. Keçirip Ondan koysun. kaça ne kalk oğlum? Kaç? Ana talpalama kaç beni. Ha, ne der? Talpalı attır. Baltalı attır. Ha, Kim baltalı attır? ne olan? O. Bu diye kadını ben tanıyorsun be. Ne beni tanımayım. Bakın bu diye kadını kime ne? Kerim. Kaç kerim? Bu diyen kadar bakışıyor, ötüp ketken o. Ötüp ketken. Kerim ötüp getirme. Hey, öttümü ne yapar? Çeçel bana. Keçirip koysun düşüp ketip. Kanday geçirip koy. Bu ne kaka? Kanday geçirip koy. Pistolet taber. Pistolet taber. Kanday pistolet. Pistolet taber değil. Kanday. Tak! Bir жақсылар ақсақалдар ей. Adaşıp kalıpız deyim. Düşünsöңüzдөр, adaşıp kalıpız.
Bir nese dong dedi mi? Pistolet var ekan ona. Pistolet var ya. Onda erkek bakıla, oturgula. Ya balda ketip bakıla, bu yerde bir önem pistoleti var ekan. Oşan ne kılayla? Ne kıla? Ha? Aynen. Ketip alıyor. Ketdi mi? Ket. Hey! Hey! Hey, sportsman! Hey! Ne kılıp atan beni? Özümü öldürüp olayım hep. Kana lan! Kana ne? Niye? Ketdi. Ayağa gitti. Bilmem sen bu yerde tırnakka kılıp atkanda ketdi. Acıma ne kılıp atkanımı görüp kaldı mı? Mintiyi acıma ne kılıp atkan bu kung fu kendi oyladı da. Çarşı ketip kalıptın. Özünün ömrünü özü balta çapmak. Ya bir настроениyaң ölüp kaldı ha. Onu gelip ben. Bunda kılma, anekdot ayıp oturup aldı mı? Davay Sen anekdottu жақсы айтасың. Koygıla çem karıkanda ayakta kay. Ya sen жақсы айтатылың ғой, бізге айтып берген мен туылған күнім ғой. Sen tulgan günün hurmatını aytan. Ayt. Ayt. Karıcı canlısından var. Ali özüme muğalekmin. Anan kayaktan uktun. Oğuzum uğup geldi kulağıma yeme aytat. Ayt onunla biz çoğu hakikat eveyli. Karıcı Tokoy'da koyan uyasından çıkıp karışkır жоқ ekende оң жақты қараса жоқ екен. Түлкі жоқ bu деп сол жақты қараса жоқ екен. Osmanды қарап бүркіт жоқ bu dese бүркіт жоқ екен. Секіріп шыққан екен машинасыз кетті. Ne deydi? Koyan Tokoy'dan çıkıp karışkır жоқ bu деп оң жақты қараса жоқ екен. Түлкі жоқ bu деп сол жақты қараса жоқ екен. Osmanda бүркіт жоқ екен. Секіріп шықса арқасына машина ұрып кетті. Ey! Оң жақта қарышқыр жоқ екен. Сол жақта түлкі жоқ екен. Ötede бүркіт жоқ екен. Ya odan göre bayağı anekdotunu aytkan, koyan yiyinden çıksa maşinasız koyat. Oşan aytın oşa kızık bolat, buna uqpağa. Sen beni tiröyle görgötü kalsın bu. Oşa, bırak tikerak çıkardı. Kızık bakın. Kızık da kızık. Oygula oyruganda kalçangdan. Короче, menin uaqtım boldu. Sakaldağı çıkıp keti odat. Ne kılasın ya? Sakal polный çıkıp ketkiçe men zalga barayın. Aykol Manasqa. Bir-eki baldarga priyon көрсөтүп berişim gerek. Balam da keltiro eşiktин oozунда турат. Карап атканын кара, мыналарды каяктагы келет. Kolun көтөрүп алып, ата деп. Kaysa ona kolun götürgen be. Ошо балам келди. O kız okşayt go. Men balam menen kettim, balam zalga aparsın, balam çempion. Davay. Ne? Kettin be. Kettim danan, gel tavulem, görбей tarsın. Çalga bargan aktan. Ketdi, balam kütüp atat dep ketdi. Balam Bile kutu yaptı attı. Balası kutu attır deyim. Ne deyim? Deydi. Hey! Akbilepti balası kutu atkan bolsa meni taşlagan boyda maşinede oturat. Kutup çıkıp ketem de. Men o alıpka geçsin bekle. Baştan de adam jayga geçsin gerek. Karat oturuşumuz jakşılap oldu bu. Turgan günün men davay. Rahmat. Balam başlamayın. Başa gittim sen benimle. Seninle balan geldi. Ne deyim? Bana verdiler. Ha, bas. Ayşe tatın balam men taşlap koyacağız. Balam! Birbirini adaştırıp. Bunlar gitti. Men de balama çalayınçı balam. Alıp kaçış gerek hele. Alo. Ne oldu?
Balam noğu çalдар menen oturuş büttü da bardығы ketті. Meni дағы gelip alıp ketpeysin. Ya şu ata barban desem bulmay bardınız da şu men oğlum boş emez az bir ağır özünüz. Gel oğlum mağa çana verben ata öz barba degen ben sizge doy məni. Жаштығыңда балам дейткесің. Қарағандан кейін балдарыңдағы балам деп саға ешкім көңіл ұрбай қойды. Şu gelin менен баламın қолында мен кәмпірегіме көз қалдық. Ya кәмпір кіші бата береткен үйге. Неберені қарайткен, ойнататкен, кирин жуып қояткен. Ошындып қарайткенде еркек кіші еш жерге батпай қалады. Егерде мен кәмпірімен кейін қалып кетсем, қорле болғыдайым. Ошон үчүн дайым дуа қылғанда, Алла, кәмпірімен бірінші алып кет деп дуа қылып. Rahmat. Ya rahmat oda men. Ya rahmat oda men. Ya spasiba Ha? Moskva jirgesi, çoğun rahmat, en son konsert oldu. Moskvadagi Universal'dın güyarmanlar varsınlar mı? Rahmat, bol. Özü, mындай деген söz бар ғой, көпчүлүгү кеберкелер айта берет го. Шундай концерттин аягына чейин отурбайсың арына мындай, ондай депчи. Биз кеберкелерге анча-мынчасына кошулбайт эле, урматтуу күйөрмандар, урматтуу достор. Себеби концерттик программа элге жагып аткан болсо эч ким эч жака кетпей эле олтурат. Биздин концертибизден 3-жылкы концертибиз аягына чейин кудду ушинтип эч ким кетпей кол чабып болуп турат. Интернеттен көргөн болсо анча-мынчасы монтаж кылып койгондур деп ойлойт, бирок андай эмес. Чындыгында негедир биз күйөрмандарга ушунчалык 2 айлап, 3 айлап даярданып концерттик программа түзөбүз. Билбейм, ошонун артынан бу кыргыздын маданиятын сиздер менен биз эмнегедир өнүктүрүп атабыз. Rahmat. Анан дагы бир нерсе айта кетейин. Мынау Universal'дын чалдарынын өтүктөрү аукционго коюлат. Тамашалаштың? Жо, буну атайын оштон алып келгенбиз, бирок чындап жакшы көрсөтөйүн. Мен айтып коеюн ба? Уккула. Мужик, садись. Айс мужик. Залда отурган эркектер эки сөзүм бар. Эки сөзүм бар, уккула эркектер. Азыр Калыбек чоң атаңар айткандай, атаңардын көзүнчө балаңарды карасаңар, эртең балаңар чоңойгондо балалы болсо балам деп жашайт. Эгерде атаңардын балаңардын көзүнчө атаңарды карап атам деп жашасаңар, эртең балаңар чоңойгондо баласынын көзүнчө атам деп жашайт. Дагын эми эскертүү.
Еркектер угуп алгыла. Агары бирөөңүн атаңан мага заявление түшө турган болсо, битте таза прагив. Эме келиндер уккула. Кайнатасы бар келиндер. Кайнатаңардан заявление түшө турган болсо, O gelinden pragip taşay turgan eri бар. Taşayt özü. ташап койгула. Жаман ушу келиндерге ham аралаша бере турган чал болот ошо. Начар çal da. Мени көргөндө келиндер талга мындай бекине турган болгон. Узактан келатканыңда. Анан Uzaktan мунусунда көрмейм. биринчи жолу толук курамда келип отурабыз, урматтуу достор, көргөндөр. Мындан да толук курамыбыз бар. Жигиттерибиз, кегилер келди болгондо расход эсептесек минуска кирип кетет экенбиз да. Анан Эң негизгиси алтын убактыңыздарды бөлүп бүгүн концертке келип, ушундай бир аз болсо да жашарганыңыздарга, биз сиздер үчүн кылган мээнетибизди тактаганыбызга аз да болсо, жүзүңүздөргө кичине болсо да жылмаюу тартылган болсок, универсал биз максатыбызга жеттик ошол эле. Карынбай кетиңиздер. Катуу сүйлөгөн болсок, кечирим сурайбыз. Ар дайым жүзүңүздөргө жылмаюу тартылган универсал командасы даярбыз. Ар дайым сиздердин жакшылыгыңыздарда кызматтабыз. Ошентип бүгүн концерт бүттү. Башка шаарлардагы туугандар, бир туугандар болсок, кабар берип коюңуздар. Кудай буйрса эртең менен Екатеринбургка учуп кеттик. Ошодон нарушакта туугандар көрүшкөнчө. Барыңыздарга рахмат. Чоң рахмат.